cufti keenyaa huni beeyna jechi jaalala jiru addunyaa guutuu akka sossoose kan hundi namaa ittiin fattaname tahuu. Namni jaalalti qabde hangam takka akka yaadda'u hangam takka akka hirriiba dhabu hundi keenyaa huni beeyna. Namni jaalalti qabdee itti hammaatte lubbuu isaatirras lubbuu namaatirras miidhaa akka fidu namuu ni beeyna. Jaalalti hundi kan eegaltu dura ijaan sanbooda seeqinsa sanbooda ballama sanbooda wal arkuun akka ta'e hundi keenyaa ni beeyna. Arra wanni irraa soonu jaalala khaatimaan badde qaallicha tokko ture osuma karaa deemuu ijji isaa intala takka irra buute laalee akkuma arkeen jaalate sii dubbisuu eegale isiinis akkasuma wal jaalatan innis jaalatee isiinis jaalatte. Garuu amantiin jara lamaaniitu adda. Miciyyoon kiristaana mucaan islaama. Amantii islaamaa keessatti kiristaana fuudhuun ni dandahama. Garuu qur'aanni intala mu'minaatu irra caala ja'a. Gurbaan kun intala tana fuudhuuf qaadhimate garuu gosti isaa guutuun itti baatee dhoorkite. Warri isaatilleen akkasuma didan. Daran jaalaltii isaanii dabalte. Jaalaltii isaanii itti jabaachuurraa isaan lachuutu dhukkubsatan. Gurbaan kun jaalala miciyyoo tanaa irraa kan ka'e diin isaa irrattis laaffatee salaatas dhiise. Gurbaan kun dhama'ee walaloo barreessutti seene. Abbaan seenaa kana himu akkana ja'a walaloo isaatirraa. Halkan hoggaa dhufe qabrii naa qotaniin saha. Urjii hoggaan arke khafana nammaruu deemaniin saha. Namni seenaa kana himu yeroon haala kanarratti isa arke gorsuun jalqabe jee garuu ni dide. Gaafa biraa yeroon itti deebuu firaasha du'aatirra ture arras gorsuun jalqabe. Aayata rabbiitiin irra qaree garuu ni dide. Gurbaan ciisu jiru kun akkana jee addunyaa irratti isii hin arkanne ummanni bira taa'u toobachuuf deema ja'anii gammadan. Gurbaan kun daran iyyee akkana jee isiin kiristiyaana ani islaama ani immoo aakhiratin isii arkachuu barbaada. Dubahoo jennaan ani diin nabi Muhammaditti kafrire sallallahu alayhi wasallam. Diina isii kiristiyaanaatti amane yoon addunyaa irratti isii arkachuu baadhes aakhiratin isii arkadhaa je'ee battalumatti lubbuun irraa baate. Innaa lillaah wa innaa ilayhi raaji'uun. Namni isa cinaa jiru hundi booyanii akkasitti fuudhanii qabrii warra islaaman tahiniitti awwaalan waan inni amantii islaamarraa garagaleef. Abbaan seenaa odeessu yeruma mucaan awwaalamu hogguma saniin gara miciyyootiin deeme jee. Isiin akka inni du'e hin beeytu garuu isiinis firaasha du'aatirra turte. Osoon humaattiin himin ol seenee bira taa'ee gorsus seene. Miciyyoon akkana jette inni muslima yoon addunyaa irratti isa arkachuu baadhe aakhiratin isa arkadha jettee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah shahaadaa qabattee battalumatti lubbuun keessaa baate. Allahu akbar Allahu akbar. Addunyaa irrattis wal dhabanii aakhiratis addaan bahan ammoo rabbumaatu beeka. Daawwattoota keenya kabajamoo irra guddaan namaa sababa jaalala haraamiif qabeenya isaa gannaqa lubbuu isaa dhaba lubbuu namaa irras rakkoo fida. Garuu guyyaa qiyaamaa osoo kana hundarraan gaafatanne bakka sanii sossoo'u. Ammoo warri jaalala isaanii rabbii tokkicha isaan uumeef godhan milkaawan. Viidiyoo tanarraa akka barnoota fudhattan abdiin qaba. Viidiyoo tana sheer godhaa irraanfatinaa chaanaala keenya.